Muammar Gaddafi, son of desert, tugenekereje mu kinyarwanda ni umuhungu w'ubutayu. Yavutse tariki 19 Kamena mu mwaka wa 1942 mu gihugu cya Libya, mu nkengero z'umujyi wa Sirte mu majyepfo ya Libya. Umuhungu wabyawe n'abakene bari batuye mu butayu. Uyu ni Gaddafi, asobanura Bedouin cyari cyo. Ubuzima nyabwo bw'umugabo butavangiye, ibitekerezo by'umujyi umwe ukora neza. Good doing. That we mean by inkomoko y'izina rya Gaddafi arikura mu bwoko avukamo bw'abakadafa. Muammar Gaddafi yize mu mashuri y'Isaba, yatangiye kugaragaza ko azaba umugabo w'umunyembaraga akiri muto. Yafataga abana bari mu rugero rwe akabagira ingabo ze, byaje no kumugiraho ingaruka zo kwirukanwa mu ishuri. Nyuma yo kwirukanwa yaje kugira amahirwe yo gukomeza kwiga, yiga amategeko muri kaminuza. Yaje kwinjira mu ishuri rya gisirikare rya Benghazi mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko. Ku myaka 24 gusa yahawe peti rya kapiteni kubera uburyo yakundaga ibyo yakoraga akabikorana umurava. Tariki ya mbere ukwezi kwa 9 mwaka wa 1969, Muammar Gaddafi na General Gamal Abdel Nasser n'abandi basirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bw'umwami Idris wa mbere wari mu ruzinduko mu gihugu cya Tunisia. Nyuma y'igihe gito, Gaddafi kubera gukundwa n'abasirikare bato yaje gusa nk'ahagambaniye abasirikare bakuru bari ku ipeti rya generali. Bafatanyije guhirika ubwami, ahita azamura mu ntera abasirikare bato, nawe ipeti rya colonel. Yanakundaga cyane kuko kugeza apfuye ari ryo peti yari akiriho. Ku kigero cy'imyaka 27, ubutegetsi bwa Gaddafi bwaranzwe n'ibyemezo byakwitwa ibya hutihuti, kuko hari imyanzuro yafataga igasa nk'aho ihubukiwe nta kugisha inama. Mu mwaka wa 1970 yirukanye ingabo z'Ubwongereza zari zimaze imyaka 13 zikambitse muri Libya, wongeyeho n'ingabo z'Abanyamerika kuko yategetse ko ibirindiro byazo bifungwa kubera ko yabashinjaga kuvuma peteroli ya Libya. Ari naho havuye intandaro yo kwangana urunuka n'Abanyamerika. Nyuma y'igihe gito, Gaddafi yahinduye izina rya leta ya Libya ayita Jamahiriya, bishatse kuvuga ubutegetsi bwa rubanda rwa giseseka. Azamura igiciro cy'akagunguru ka peteroli bitari byarigeze biba mu mateka y'igihugu cya Libya. Libya yari yubashywe n'atinywe cyane ku gihe cya Gaddafi, dore ko yari afite igisirikare gikomeye n'ibitwaro bikomeye cyane. Ikindi gisa nk'igitangaje, abarinzi ba Gaddafi, abo tumenyereye nk'abajepe, abamundiraga umutekano bya hafi, bari abakobwa, ngo kuko byamworoheraga kubizera kurusha abasaza babo. Yanatangaje ko nta yindi mpamvu ari biri inyuma yo kumugenda inyuma hari hose. Nyuma Abanyaburayi n'Abanyamerika batangiye kumwijundika, bamushinja ko yabatera inkunga imitwe y'iterabwoba nka ETA yo muri Espagne na Brigade Rouge yo mu Butaliyani hamwe na IRA yo muri Irlande. Mu 1946, uwari perezida wa Amerika Ronald Reagan yategetse ko barasa Benghazi na Tripoli hakoreshejwe indege. Operasiyo yiswe El Dorado, ibitero by'izi ndege byahitanye umukobwa wa Gaddafi yareraga ndetse n'abasirikare bakuru 45. Byaje kuba bimucecekesheje, asa nk'agabanyije ivogonyo. Bidateye kabiri mu mwaka wa 1988, indege y'Abanyamerika World Airways ubwo yavanaga abagenzi 259 mu Bwongereza, wongeyeho abandi 11 yari kuye muri Ecosse, yaje kurasirwa mu kirere. Amahanga ashyira Gaddafi mu majwi kare wawo bikoze mu rwego rwo guherera umukobwa we n'abasirikare be baguye mu bitero by'indege. Ubwo leta z'ubumwe za Amerika zagabaga ibitero mu gihugu cya Libya, byasabye imyaka 15 Libya iza kwemera ko yagize uruhare rukomeye mu kurasa iyo ndege. Itanga akayabo ka miliyari 2 y'amadolari y'Amerika ku miryango yatakarije abantu bayo i Rockby. Imwe mu nshuti ya hafi ya Muammar Gaddafi yari Idi Amin Dada, wari perezida wa Uganda mu mwaka wa 1979. Kuko uyu mugabo Gaddafi yohereje ingabo zisaga 3,000 mu rwego rwo gufasha Idi Amin Dada, wari watewe na Obote wari ufashijwe na Tanzania, aho bashaka guhirika Amin Dada. Mu mwaka wa 1974 yagize icyifuzo cy'uko Libya na Tunisia byari igihugu kimwe. Yayoborwaga na Habib Bourguiba, ariko ntiyabasha kugera ku ntego ze. Ari nako yakomeje gusiramira n'ibihugu bikomeye ku isi nka Leta z'Ubumwe za Amerika, wongeyeho n'Uburayi. Mu mwaka wa 2000, Muammar Gaddafi
yifuje ko habaho leta imwe ihuje ibihugu byose bya Afurika, hakabaho n'ifaranga rimwe ndetse n'igisirikare kigizwe na miliyoni 2. yavuga ko Afurika yatekana ikagira amahoro arambye, ariko yarinze apfa atageze ku cyifuzo cye kuko bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika batabyifuje. Ikindi kandi bashinjaga Gaddafi yuko ashaka kugira umwami wa Afurika, nyamara bamwe babonaga ko byari kuba byiza mu rwego rwo kurwanya imbaraga z'Abanyamerika n'Abanyaburayi kuko Afurika isa nk'aho ikiri mu bukoloni kandi nta jambo igira mu bihugu bikomeye. Gaddafi, ibitangazamakuru byinshi n'abantu bamwe na bamwe bamufata nk'umunyagitugu, inkoramaraso wahohoteye ikiremwamuntu mu myaka 42 yamaze ku butegetsi, ariko kandi akiri ibitangazamakuru byo ku butegetsi bwe byamufataga nk'umugabo wanga akarengane agakunda abantu. mu mwaka wa 1999 umunyamakuru wa BBC Scott Brand yavuze ko isi yibeshye kuri Gaddafi nyuma y'ikiganiro kirambure bari bamaze kugirana mu ngoro ye. Gaddafi yari afite abantu 8: Mohamed Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, Said Gaddafi, Mutasem Bilani Gaddafi, Hannibal Gaddafi, Aisha Gaddafi, Saif al-Arab Gaddafi na Hamis Gaddafi. Yababwiye ku bagore babiri batandukanye. Faith al-Nur batanye mu 1970 babyaranye imfura ye Mohamed Gaddafi. Iri ni ijambo rya nyuma rya Colonel Muammar Gaddafi yavuze ku itariki ya 21 Gashyantare imbere y'imbaga. هذول اللي وراهم اللي بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. nababwe ko igihe cyose muzajya ku ruhande rw'inyeshyamba nshobora gupfa. muri abagambanyi bataye umutwe. لم يتحقق كل هذا انا بعد ذلك umuhungu wanjye Zahev yishwe n'inyeshyamba za Libya. ايوه mwitandukanyije n'umuyobozi wayo, nabahaye byinshi none iyi niyo nyiturano. mwese musa n'abatakiye mu mwuka. sinzi aho kwerekeza, ndakeka ko hari abanzi bashaka kunyica hano hanze. imodoka z'intambara zanjye ziri he? zose barazangije, zarapfuye zongera zirapfa, zarangije zongera zirangizwa, zirishwe ziricwa, zirasuzongera ziraraswa. byose byakozwe n'abantu kuko batari bakwiye kwizerwa kandi bahangayikishije igihugu kubera ko naharaniye ubusuge n'ubudahangarwa bya Libya. ariko ntimwabikora, mwambesire abagambanyi bandi bazapfana namwe kuko Libya izashyiraho ubutabera buzacira imanza Kalashnikov na MW2. sinigeze gukina Kalashnikov, MW2 cyangwa BF. uyu mukino watumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itakarizwa icyizere kimwe n'Abarusiya, Ubushinwa ndetse na Canada. ariko ndacyari ntarumikwa ku gihugu byose. ikibazo ni buri wese w'umugambanyi utagifuriza icyiza. mwanishe umuhungu wanjye Zahev, umuhungu wanjye rukumbi nishimiraga. mwatandukanyije umuryango wanjye, ariko nanjye nzabakandamiza. ariko mukeka ko mwankuraho yala, kandi bizasenya umujyi wose wa Tripoli kuko bikoranye ubuhanga ndetse n'ibiti by'agatangaza. mu birometero 5 uvuye aha hari idasukirwa yubatswe na zahabu. mwese murashize, mwataye umuyobozi wanyu, namwe uwo muyobozi wanyu ntazabagirira impuhwe. abaturage bari he? bavuze ko bashobora kuba bari aha nko mu masaha 5 ashize. ese ni isaha ihagaze kubara cyangwa bagwe mu mutego w'abanzi? ese baba bapfuye cyangwa baracyari mu nzira? hari peteroli nyinshi nabateganyirije, ariko nabo bashobora kuba bagambanyi nk'uko n'undi wese ari we. kuki nta muntu n'umwe utifatanyije nanjye? mufite abantu, mufite ubwira, ariko ndi umunyembaraga, ndi igihangange kuko nifitemo ibyumviro by'umunyaribiya. gukunda igihugu kwanyu kuri he? nta rukundo mufitiye umuyobozi wanyu, nta rukundo mufitiye Allah, nta rukundo mugifitiye Libya. ndacyari umuyobozi wanyu, ntaho nzajya kandi ntabwo ntihupfe, kandi ubunyaribiya buzahoraho. igisirikare cya Libya kizakomeza kubaho umunsi ku munsi kandi gikomeye. Imana indinde, Imana indinde.
دقت ساعة الانتصار، لا رجوع، إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. ثورة ثورة. urupfu rwa Kadafi nyuma yo gutangira impinduramatwara mu bihugu by'Abarabu, aha twavuga nko mu Misiri ubwo Hosni Mubarak yavanwaga ku butegetsi bikozwe n'abaturage, byototeye Tunisia umunyagitugu Zine Ali Abidine nawe yahiritswe ku butegetsi, ari nabyo byakomereje muri Libya abari barambiwe ubutegetsi bwa Kadafi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2011 abari bibumbiye mu mutwe witwa National Translation Council NTC beguye intwaro bafashijwe n'abacancuro ndetse na NATO bahirika Muammar Gaddafi baranamwica. Nyamara Kadafi nubwo ari abamufataga nk'umunyagitugu umwicanyi, hari byinshi yafashije umugabane wa Afurika aho yibandaga cyane mu kuzamura idini ya Islam aho yacumbagiraga. Aha twahera nko mu Rwanda aho yateye inkunga mu bikorwa remezo nko kubaka umuhanda wamwitiriwe uva Nyabugogo ukagera i Nyamirambo, hakaba n'umusigiti wamwitiriwe wo kwa Kadafi. Uyu ni umwarimu wigisha muri University ya Texas, Mansour El, aravuga uburyo ki ku butegetsi bwa Kadafi abaturage bari babayeho. Bari bakomeye mu bijyanye n'ibikorwa remezo, mu bijyanye na serivisi zitandukanye. Ikindi kandi mu myubakire yari iteye imbere, inganda zikomeye. Eric Marcos nimwe mu bari bimbiye mu ishyaka ry'abakomuniste, nawe aravuga ubuzima abaturage bari bari babayeho mu gihe cya Colonel Muammar Gaddafi. Inzu zo kubamo zari ubuntu, amashuri yari ubuntu, batangaga ubufasha bukenewe ku baturage. Nyuma yo gupfa kwa Colonel Muammar Gaddafi, Libya igihugu cyari gitohagiye, aho abaturage babonaga amazu yo kubamo ku buntu, bigira ubuntu n'ibindi byinshi, ubu bararera yo kwarika, aho Libya yabaye isisibaniro ry'amabombe n'andi mabi yose. Naho abantu bamwe bafata Colonel Muammar Gaddafi nk'intwari ya Libya, kuko aho kwifuza aho Libya igeze ubu waguma mu kuyoborwa na Gaddafi ariko ukabaho neza. Nifashishije imbuga zitandukanye nka YouTube ku mashusho ndetse na biography.com na Wikipedia.